Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Love, di ka kadipay nalpas di laptop mo? Si kamat gami ka. Adupay ti aramidak. Apay ka di? Nakaluto akon. Mangantan. Kwa. Umuna kalatan amangan. Kaduam da mamang kanti anak ta. Nalpas dan anangan. Kayat ko, agid dan taamangan. Adupay ito ilapas ko a report. Umuna kalatan. Madamdaman to kumadaytan, love. Sana pa'y amabisin, Mika. Madamdaman to kumadaytan, love. Paboritong tinluto. Ilapas ko pa ito eh. Sige nga, Rod. Urayan kalatan. Ang mabayag pa dito amalpas. O di urayan kalatan. Akasla sa anak mo tin amabisin. O nay matanday tang asawam, Andrew. Nalabos ti panagas astana. Saan kayo akakaskasar takastana? Hawan nga rod, mamang. Di kat agbirok iti pagtrabahoan na. Tapno da pagbisbisian na. Saanan, mamang? Kaya't ko adito ilatan balay ni Mika. Iti kasta, maasikaso na ti anak mi. Okay, no kasta ti kayat mo, di iso ti masurot. Tiladyak kayat. Kasla mabagkalak iti trato na kanyak. Ibagam kun kwa na ngamin, asika ti lalaki. Romba nga asika ti boss iti bukod mo abalay. Ni mamang talaga. Katpad naman. Di mo itulok, asika ti iturayan ti asawam. Agawit ka din, sir? Si Kaamat Philip, nududuhatan, di na kon awagan iti sir. Kapabain mo ta. Second overall supervisor iti dahi tayo kumpanya. Oray pa'y, agkumpare ta. Nolabsan ti agsarita, kaslatag kabsat. Okay, pare. Nagyamanak nga rod, no kasta? Oh, inasitgan ka. Taawisin ka, Philip. Sa di, no? Mapantaman kit di agrelax. Oray, sagmamano tala nga bote. Hanggang nungay agungot ni Mika. Apay ko mga agunget. Numala daw ka nga agawid. Saan? Unay kalakit din na yan. Ay, nag-aasat ka. Masingpat ni Mare. Dinto ta siya. Ay na. Kaslatig rin ni bakit. Ay kat agdumata nga rod, Philip. Ay, nag-aasat ka talaga, pare. Napintas lang nga roda ni Mrs. Mau. Nasingpat pa eh. Una pare. Sa anak mat anak kapoy. Ala, intakit din. Itikasta. Makaduta. Love, agreeing ka. Maturugak man pa eh. Saan ka kadi asumrak kita iti trabaho? Sumurka ka. Maturugak lang basit. Kasanumat ngamin. Nayadum ti minum idirabi. Unay matdaytan. Disturbo. Naguni ti alam mo, love. Agreeing ka. Paki-off mo, mampay. Aday ta. Inidap kun ti alarm, love. Mabalin ka di. Panawanak pa ilang, Mika. Itulog ko mampay basit. O sige nga, Rod Andrew. Isagana kun ti breakfast mo. Itikas na. Mangan ka adagos apaman amakariing ka, ha? Apay, Philip. Ang dardaras kamot ngayon masidag. Papayaban na ka ni Ma'am Belinda. Taapay ka, no? Diyan mo, kasla makaungit. O sige. Ibagam. Sumarunwak iti opisina na. Ingkaitan. Amumutan ni Ma'am na makaungit. Amukon. Tiyan niya, pare. Amuk no apay ang makakaungat. Anya nga ruti makagapo. Tipan nakaladaw ko asimrak itay. Nalapit akasta. No kasta nga rod. Nasken nga isaganak ti rason ko. Sakbay ang mapanak iti opisina na. Narigat no jak ammo ti lawlawatan. Kaya't ko nga ipalawag mo. No apay anala daw ka simra kitay.
Kwa, madam. Diyak kayat akwa ti sungbat mo, Andro. Baybayadan na ka ti kumpanya tapno agtrabaho ka. Kastoy na madam. Nasakit nga min ti ulok. Dandani nga rod sana ko na sumrak. Ngayon, pinilit ko lang. Tapang panunutak dagiti trabaho. Taapay nga men ang nagsakit ti ulog. Diyak mo, madam. Basta, sumrulatan na ito asakit ti ulok. Ha? Kasta ka di? Apay adi kag pa, doktor? Saanin, madam? Diyak mat siguro ipatay da ito'y. Anya? Agpa-doktor ka. Amangan kit dino anya daytan. Uwan, madam. Agpa-check upak to. Sige. Ay iwan gayam. At datin darak aparte inton rabi. Mabalin ka di asikan ti ag-drive itilukan ko. Uwan, madam. Day talagayam. Approve. Day tati magustuakan ka, Andro. Tawan tisan kan ka. Basta da kayo, madam. Awan ti saan kanyak. Anya. Ay, sika talaga, Andro. No sika ti kasasaok, lumami isa dagos ti ulo. Kat maikat ti ungat ko. Amom ti makidanggay kanya. Pangantan, mami. Ay na, naimas to inluto masidaan tayo. Si kalatan ti mangan, anak ko. Orayak pa ni daddy. Apay ngamin ngawan pa ni daddy. Mangan kakitin, Samuel. Ni daddy, mabit lang tasong bata. Hello, Andro. Adda ka din napasamak. Apay, adi ka pinakawid. Katrabin. Ya, kalagit din na ya. Di ka agtanag akasta. Iso ngay mawag Takinaduak ni Busmi iti may sa birthday party. Ay, kastagayam. When Mika, iso amangan kayo latan. Di na kunurayan. Sapay pinauna ako ni Samuel. Mangmanganan. Urayan ka kuma. Mangan ka latang aminan, Mika. Saan na kun nga urayan? Nalawag ba't nga tanday ta? Ha? Agumat nga ginong Philip. Nagado ti arak ken pulutan. Sakit, puros espesyal dagiti makan dito ya party. Uwan nga ron, Andrew. Sakit, puro nagbabak nang dagiti bisita da. Iso nga rod nga agumat Philip. Naimbag man, takinayat ni madam nga isurot na. Di dati pakakita ang manapigsak ni boss tayo. Hindi pa ilang kit madlaw ko daytan paray. Nadlaw mo gaya Wala. Iso nga rod asyak tinadutukan nga overall supervisor iti kumpanya ni madam. Asyak ti paborito na. Makapaapal ka pare. Di kagdanag pare. Tanapintas matlaang ti posisyon mo. Tasyak ti nangirekomenda ken ka kini madam. Daytaro ti dakila pagyamyamanaken ka pare. Gapuken ka. Nakastragak iti trabaho. Mabiit man laeng, Andro. Mapan ka di iti trabaho? Wan mamang. Adda ka di bagayo. Narabyan kan samot ang nagawid iti kalman. Wan mamang. Adda inatindaran mi a birthday party. Kaduami ni boss. Kastagayam. Kasano? Rabrabi nga inururay na kanimika ijay salas. Inyawag kumot kan kuana. Katapay nga rod nga inururay na kapailaan. Kasday na talaga, mamang. No apay mat ngamin, tadi mo palubusan nga trabaho. Iti kasta, at damat pa kakumikuman na. Saan, mamang? Kaya't ko dito'y nalaang balay. Dakal matisweldok. Saanan anasken nga agtrabaho pa'y ni Mika. Nasayaan ta nagriing ka, love. Inyalaan ka iti kanim dito'y kwarto. Apay lang, Mika. Saanak mat amas sakit. Uray pay. Kaya't kapag sirbihan, Andrew. Ngam saanan anasken nga yumay mo pa'y dito'y seled ti kanag. Saan mo ka di akayat? Alam, bumangon ka, tasubuan ka. Saanan, Mika? Isublim da kita amakan iti kusina. Saanak pa'y amabisin. Ang naimas na ito inlutok a breakfast mo. Imbagak matan! Saanak amangan dito'y kwarto.
Kan sa anak pa'y amabisin. Apay akas na ka, Andrew. Kaya't kalaang matapagserbian. Ngam apay akanayon nakapagpabainan. Gapot ang mabagbag ka lakon itinalabas a panagayat mo kanyak. Anya? Jakin pagarup akas na tiriknam. Jaklain pagarup, Andrew. Kasla na lukot a papel tarupam, Andrew. Nagapa kayo kanimi ka? Wen nga rod, mamang. Dahi tati bagbagakan ka, Andrew. Makapasuron ngamin. Kasla mabagkal akon itinalaos a panang taripato na kanyak. Dahi takot. Saan nak ngamin nga ipangpangag? Wen, mamang. Umanugo taksan iti bagbagayo. Nasayaat no maamiris mo itan. Wen, mamang. Saysaya at sangag pa isunod na trabaho ni Mika. Tapno adda pa kakumikuman na. Madam. Sa dino ti pangituludak kada kayo itaarabi. Mapantay ti balay ti maysa kadagiti Mika. Anya ti okasyon, madam. Nakapasa ti anak na iti baregsam. Isong agpaparte ti Mika. Kastagaya, madam. Apay akaslawan ka ganay gaya bita, Andrew. Kuha, madam. Mabalin ka di nga itulod kayo lang iti balay ti amigayo. Kalpasan na, agawid ako. Apay, agsakit ka kadi. Saan met, madam? Amukod. Nagapa kayo iti asawam. At dalabasit saan niya nagkinaawatan, madam. Nukasta, rumbang lang nga agliw-liwa ka. Tapno saan ka nga ag-focus iti parikotiyo. Okay. Sumurot at kada kayo iti parte, madam. Nakarubot kamot, mami. Sa dino ti papanam. Mapanak agsapol iti pagtrabaho nga, anak ko. Anya? Apay, mami. Anya nga apay. Kunak man, noda kami lang ti asikaswam. Ubing ka pay, Samuel. Kit ado pa'y ti saan mo ang maawatan. Mami? Saan na bali, anak ko? Ang damat ni Lolam akadwam dito ibanay. Sige, mapana ko na. Bye, Samuel. Samuel, adda ka mat dito'y salas. Ni mamim. Timanaw, daddy. Ni, apay ngay. Saan mat nga aldaw ti panagpalingki na ita? Mapan kanwag birok iti pagtrabahuan na. Anya? Lumabalin, daddy. Jack kayat, akanayon nga awan ni mami dito'y balay. Sige. Mabit lang anak ko. Kamakamak ni mamim. Mika, masahiman ti ulok. Na-stress ak iti nagbalay matrabaho kiti opisina. Nabanugak, Andrew. Kaya't kunti maturog. Sigod mo't amas masahim ti ulok. Nang runa no nabanugak. Ididay na. Sa baliitan. Ne, apay ngay? Apay ko na. Kat nabanugak mat iti trabaho iti mol apagubobra. Akas may sa akashir. San samat anasaya ti epekto na ti panagtrabaho ma? Ni, taapay ko ma. Sigod analailo ka kanyak. Pagserbian nak iti amin nakasapulak. Di mat ko nam amabakbakil ka iti aramida. Saan kumamatakas na ti baga? Sikat tinang isuro kanyak, Andrew. Kat hustumot kit di. Ita, saan akong abalod iti da iti abalay. Wan, saanan? Apay kaslasaan ka makapangan, Andrew? Parikot ko ni Mika, Philip. Dahitan ti pagbagakan kay di pare. Uwan nga rod pare. 5 ismatan kanyak ni Mika. Ay, maawata mo na pare. Ngamin sa balitan. Ada mo trabaho na itan. Imbagak nga agikat iti trabaho na. Ngam di na matan kayat. Bayam latan na. Iso ti pagragsakan na. Itig mo latan.
ngam awanan ti sigod a kinadungo na kanyak. Dagi jay ti berbero kak Philip. May kawak lao na ita. Idi, kanayon na nakasagana ti kanak, kan merinda, ang amita, awanin. Dahito ikad advice ti may sa agayam, pare. Anya dayta pare. Maburburi-bura na kita. Kasla sa bali pa yun ti mapampanunot ko. Sana kasta pare. Apay, di mo manan ay-aywin? Tiaramidam kat armam manan. Kasi di agar aram kapay lakan ko na. Wan man pare. Aramidak dayta. Kat agyaman ak iti dayta ngay bagam. Inaramid ko aminan apanangay ayo kini Mika, ngam kaskas dilatta, Mr. Lonely. No daduma, mapampanunot ko pa yan, nga awanan tinamnama pa'y, nga agsubli, ti kinalailo na kanyak. To'y pagayam mo, Andrew. Andrew, pagayam ko, agyamanak, iti daytoy apakasaritaam. Ti makunak, saan mo lata asardengan ti asawam, aging ga saan nga agsubli ti sigod a kinadungunaken ka. Ay aywam, gapo ta napasaktam tirik nana, iti imbagam idi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Andrew, iti San Mateo, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Julia, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan na kaya't dagiti dadakkel ko ti boyfriend ko? Agingga nga adda napasamak ket nakaamirisak. Agpay sugayam ti kuna, dagiti dadakkel ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Julia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anaywam day jay aglen, sika, Julia. Ibagbaga ko na. Jack kayat nga iso ti pakiasawaam. Tatang, apay asaan nyo ang maawatan? Nga iso ti lalaki nga ay ayatak. Anya ayat ti kinayat mo iti day jay alalaki. Kasla adek. Anyamat daytan nga ibagbagayo ka ni Glenn. Nasingpet ni Glenn, tatang. Nasingpet nga ibagbagam? Anya ti trabaho na. Tambay. Ay, saan nantupay ang matulungan dagiti naganak na ijay talaw na? Tumultulong mat Tumulaw no kay kayat na. No saan nga ibaon dagiti naganak na? Saan mat nga agkunay? Kasanon ti biyagyaw no kasjay alalaki ti maasawam. Basta, iso ti kayat ko, tatang. Ay, di mo ipilit ti kayat mau. Ubing kapay, iso di mo pa'y makita ti pagsaya atam kan pagdaksam. Iso nga isursuro ka. Iso nga ro ti ipit-pitik ti pusok, tatang. Saan nyo kumamot a pakibiyangan ti may papan iti kayat ko alalaki? Kanya nga ti gunggunami ang naganak. No di may kitaan ti pagsaya atam. No sanda ka kayat dagiti dadakkel mo, di agdaritan? Anya? Ay, saan ko matakayat Agad adalak pa'y laang. Kan, sa dino kumangay ti papananta. Kumpurmin basta umadayutan dito eh. Awan mo trabaho. Kasano nga ti panagbiagta no kasta. Kan kasano ka maituloy ti panagadal ko. Di ipamuspusan ta. Agbiro ka kiti trabaho. Mapantay jay bagyo. Adama mo kajay. Agpatulong ang agbirok iti trabaho. Dito'y kanang agbirok iti trabaho. Siguro, naadan trabaho. Kaya't da kamutan datatang kananang ko. Nupod no nga ayatan na.
sumurot ka nga rod kanyak. Pangaasim, Glenn. Saan na kumamot apilitan? Diyak kaya't apanawan datatang kananang. Kan may sa, agad adalak pay laeng. Kan anya dagiti madamdamag ko. Ada kayo kadagiti babarkadam ti maatap nga agtaktakaw diti baryo tayo. Anya? Uray sika akaayan ayat ko. Patsyam ida. Pamabasol dalang dayta. Awan ebidensyada. Panagkunam ka di. Maramid ko ti agtakaw. Isungarot nga agdamdamag ak. Saan ka ko mga agar-aramid, iti ad-adda saan apangayatan dagiti dadakkel ko kan ka. Saan mo ka di pa'y nga ambot ti agwarwaras adamag? Anya day tananang? Daglen, kan dagiti barkada na ti maatap nga agtaktakaw diti baryo tayo. Ay, suspect dalang mat day ta, Awan mat maipakita da nga ebidensya, Ay, talaga nga isakit mo, day di alalaki. Anak ko, usaram kumamot day tautak mo. Saan laeng aday tapusom ti paganandaram? Nanang, awan pamanaknak da kadagiti ipapabasol da ni Glenn. Iso apangasiyo. Saan kumamot adda kasunay ti pagkitkitaan nyo ni Glenn? Ay, jakam mo, noan niya timpakpakan kan kada di alalaki. Awan trabaho na. Sadot, agtatakaw, kan kaslaglang lang nga adik, ngam kayat mo kitden. Sobra mo ti kasta pa nagsasauyo ko ni Glenn, nanang. Katagpay sumat. Anya ayati kinayat mo kan kuana. Gapo tada itsura na ay ayo kan kuana. Basta nasingpat ni Glenn, nanang. Aging kang awan ebidensya kadagit ipapabasol da. Ay, sa anak amamati. Sa kanto lang arod mamate, inton nakakulungan. Umayak man na nagpasyar, Julia. Saan ka di nga imbagak kan? Adan ka ayan-ayat ko. Iso asar dengan nakuman apaspasyaran. Aging gaasan kayo pa'y nagkasar kan ni Glenn. Sa anak amawanan itinamnama. Iso adi na kumamot paritan amang pasyar kan ka. Sikati makam mo. Ngam ibagakon kan ka. Awan namnamaam kanyak. Adan ka ayan-ayat ko. Kat awan planok amang isina kan kwa na. Uray saan akayat dagiti dadakkel ko. Tasika ti kayat da. Kitkitaan da lang ti pagsaya atam. Anyang iti masakbayam kan kwa na. Isung agpanunot ka kuma. Basta ni Glenn ti ay ayatak. Period. Ano kasta... Awisan ka man nga ron nagpasyar? Diyak kayat. Amangan no maamuan ni Glenn kat kaungat na. Awan mat mading aramidan ta. Agpasyar talaang mat. Di ka man dagol litunay. No kuna ka diyak kayat. Diyak kayat! Ay unay kan anak ko. Awisan na kalangarudan ni Philip nga agpasyar. Di mo kit din kayat. Apay, impasyar na kan day jay aglain. Saan pa'y? Gapaw tawan kwarta na. Ay, agdip-dipindar lang kadagiti taktakawon na. Tasaan mat ngamin nga agtrabahaw. Awan pa managnak adaglen ti agtaktakaw, tatang. Iso asaan kumamot akasta ti panagsasauyo. Adan tulat tapan nakatiliw day jay ataaw. Saan nga agnanayaw ti dakas nga aramid na. Ibagak man na tatang. Awan dakas nga aramid ti kaayan ayat ko. Kasano ang masiguradaw nga awan dakas nga aramid na? Gapot at dinamag ko kankwana. Kat kunanamot nga awan dakas nga aramid na. Halangan mat ngamin nga aminin na kan ka, nga damading aramid na. Ay na, anak ko. Agad adal ka. Ngamapay nga awan masiputam kadagiti mading aramay ti kaayan ayat mao. Sa dinaw ti panunot mao. Isardang yung aminan ti madingar aramiden nyo kadagiti barkadam. Da kayon ti pagsasaritaan ti intero a barangay. Ad-adda na saan da kaakayat da tatang kananang nukasta. Awan ti madingar aramiden mi kunakmat kan ka. Kan uray sandak akayat dananang kan tatang mo. Tinapateg, ay ayaten nak. Kat di ka mamati kadagiti bagbaga ti tao. Agpayso ka di nga awan pa kainaigam iti agwarwaras adamag. Awan ko naklangarudan. Patyan nak kuma.
Nupod numat lang nga ayatan nak. Ay ayatin ka unay, Glenn. Iso apa nga asim. Liklikam ko mga minan dagiti barkadam. Isardag mo ti aginom. Nupod no nga ay ayatin nak. Okay. Sige. Ikarigata kaliklikan dagiti barkadak. Tapno awan mo't may bagam kanyak. Agyaman ak unay no kasta, Glenn. Nagranatamat gayam nga umay aglabad iti karayan, Julia. Wanya rod. Kat nasayat mo't tapno ada kasarasarita. Wan gayam. Iti panagkunam. Agpaiso dagiti agwarwaras adamag may papan iti kaayan ayat mo. Ansak mo. Ngamno damagak mat ka ni Glenn. Kunana mat asaan apod no. Belia. Anyat panagkunam. Pudno nga ta? Diyaka mo. Ngam awan mat ngamin trabaho da agbabarkada. Ngam adang mat lata igatang da iti arak nga inumanda. Kaslagya kalding ni mang kanuran na pukaw. Isuda man ang ti pagpabasulan da. Isuda laang kano ti makaiturod nga agtakaw. Madisdis maya akmatan no nga minsan. Kana, pulos asaan akayat datatang kananang ni Glenn. Kanayon dak adis mayaan. Ubing ka paimat ngamin. Inton agadal kan iti kolehiyo. Malipatam tumatlaang. Adun to ti maam-amom anasaysaya at ngam ni Glenn. Nay, adda kayo matgayam dito ikarayan nga aglablaba. Wan, umay ka kadyag padigos itinuang mo? Wan, nagdagaan ngamin ti panawan. Iso nga umay ko man painuman, kan padigosan tinuang ko. Kumusta ka, Julia? Kas makita, nakasaysaya ata, kan nakaradkadak pailaang. Numalpas ka nga aglaba, siyak ton ti mangawit. Sana all. Adda mangawit ka dagiti linabaan na. Uray dagiti linabaam, Belia. Awit at tumat. Nulakit dito manugot ni Julia, asyak ti mangawit ka dagiti linabaan nyo. Oh, anya pilator urayang. Uwin ko nangon Nagrigat nga tati agsusuon iti linabaan. Sika talaga. Sige man laangan. Nadamag kong arman na kadadya, Philip. Saan nakadingaam mo akaayan ayat kan? Amo na, taibagbagakin ko na. Kan imbagak nga awan naman na kanyak. Nga magpilit latta. Gapo siguro. Tamo na nga iso ti kayat dagiti dadakkel mo aparangan ka. Siguro Katsika. Ang mga ano kayat mo matadya, Philip? Saan? Tasikati ay ayatat. Siguradum lang, Julia. Diyak kayat ti malakloko. Makapatayak no adda mga hagaw ka. Anya ka din day tangay bagbagan. Maiturad mo nga ramidan day ta? Apay ka din saan? Iso asaan nga agkam-kam maliday dia a Philip amang hagaw ka. Oh, mabutbuto nga kun kan kagapo ka kita ngay bagbagan. Agkari ka asaklaeng ti ayatem, Julia. Wan, ikarik, Glenn. Mabalin ka din nga umay kapasyaran inton rabi, Julia. Agpakpakaasi akan ka nga isardeng mo kuman ti agaram kanyak. Agong ungutan ti kaayan ayat ko gapukan ka. Kasta ka di. Ngam, saan kayo pa mat nga agasawa? Apay ko mga agungat. Pangaasim. Agipangpang tangamin. Mabutengag. Ang mga nupaysun na ti pangtana. Anya, maaramid na ti agipangta. Kasta ti kayat mo akaayan ayat. Agpanunot ka kumamat, Julia. Sinaamon, sakbay amala daw ti amin. Agbabawi kan tulaan, nukas jay atao ti pakiasawaam. Ala, adda ipadamag ko kan ka. Amom ka di nga adda jay pagbaludan ni Glenn? Ha? Apay nga adda jay, anya ti basol na. Nagiinom damanin akadagi ti barkada na idirabi Addan sa saan da nagkikinaawatan. Nagguguluda. Kat binagsol ni Glenn ti may sa abarkada na. Kat aday ja ospital nga ngangabit. Anya nga mi ti rason na naguguluda. Daka mo Ngam ti rason ni Glenn, self-defense laang mat. Tabagsulin ka no ngamin ti barkada na. Takas girlfriend ti barkada na ti sinulot na.
Kaya't mo asawan. Wen, inaram na ti kaayan ayat ti barkada na. Idinto ta adda ka lang arudin akayan ayat na. Ti awanan pa in alalaki. Isaksakit ko akanayon. Ngam kasto'y lagayan ti aramidan na. O, anyangay. Kayat mo ka di pa ilaang dahi akayan ayat mo. Ako nam anasingpet. Saanan, Belia? Mapanak to iji pagbaludan. Katwaswasak ti ayan ayat mi. Pangasim, Julia. Saan ka makiwin naswas kanya? Makarwarak madlang dito'y pagbaludan. Ilaban mi iti korte ti kasok. Isuti mo na anang dangran kanya? Iti anya arason, asaksakan na ka. Gapo ta inagaw mo ti kaayan ayat na. Adda kaayan ayat mo. Ngam aga-agaw ka, iti kaayan ayat ti sabali. Kuma, nakiwin naswas ka pa'y nga umuna kanyak. Sana ka makiwin naswas kan ka. Gaputa sikat ti kaayan ayat ko. Pinagay-ayamak lang day babae. Madlaw ko nga nakursunada nak. Panagkunam ka di. Kat mabalin ko mat nga irason day ta, kadagiti dadakkel ko. Pasensyakan. Nga maaddaak dito'y. Tapno lipasa kunti ayan ayat ta. Pangasim, Julia. Saan kumamata kasta? Diyak ka bala na mapukaw ka kanyak. Sikat ibiyag ko. Pangasim. Urayan na ka makarwar dito'y pagbaludan. Sikamat lang tinagaramid iti rason. Tapno sinaan kan. Idi ko mapay lang arumbang anakisinakan ka. Ngam gaputa ay ayatan ka. Sa anak adim ngagkadagiti dadakkel ko. Ngam ita, nakadesisyon akon. Waswasan tan ti ayan ayat ta. Katsapay ko matagsing-singpot kan dito'y pagbaludan, Glenn. Di mo ad-addaan, adadaulan ti biyag mo. Agad-adala kon iti kolehyo, Mr. Lonely, ngem awan pa'y nobyo. Aging gaita, agar-aram pa'y laang kanyak ni Philip, kat planok asungbatan, numakalpasa kon iti panagadal ko. To'y pagayam mo, Julia. Agyaman ak pagayam Julia, iti daytoy apakasaritaam. Timakonak, awan mat siguro ti dakes na, no dumngeg tayo kadagiti naganak tayo. Tadagiti naganak tayo, ti mangiwanwan kada tayo, nga anak da. Awan mat siguro ti naganak, amang irubo iti anak na, iti pagdaksan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Julia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Anelia at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Amin asaan a pagkikinaawatan, maidalan itinasayat asaritaan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nelia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ita tanalpasan ti kasaryo, mabalin yun ti lumasin iti pagyanan. Total, adamatan na ipaarami jo abalay. Wan, mama. Surusuruan nyo ti agbyag ada kayo lang. Liklikan nyo ti agapa. Aginlayat kayo nga agasawa. Agtinulong kayo itirigat kan namay. Wan, papa. Nudumtang to ti gundaway nga dasaan nyo apag kinawatan. Pagsaritaan nyo anasayaan. Asaan kat nga agbindog kayo. Kasta ti sikreto tinaragsak a panagden na ti agasawa. Dahito iti muna arabi ita, kas agasawa.
Katikayat ko, nasaya ti panagdenata. Saan ta ko mga agap-apa? Kanayon ta ko mga kinaawatan. Adakan ka day no saan naklakit di nga apaan. O di saan kamit nga apaan. Katikayat ko, maadaan ta ko maadagos iti anak. Anak adagos? Katuna, kayat ko ang maadaan ta adagos iti bunga ti ayan-ayat ta. Ket, aging nga awan pa'y anak na, agtrabaho akpay naan. Awan maglaang taramidat dito ibalay. Sige, no ka ba alam lakit di? Hanggang magsikog kanto, sumardang kanto matten nagtrabaho. Naimbag ka pa'y. Nakapundar kayo ni Tibukod jo abalay ka ni Romel. Sakbayan nagkanlay sa kayo. Siyempre tada mo trabaho mi adwa. Day ta talaga tinagtulagan mi. Agipundar kami nga umuna iti balay, sakbay nga agkalay sa kami. Kastanto mo ti aramida, inton maadaan na kiti boyfriend. Katuan tapno saan kayon to amarigatan. Narigat ti makigigyan ako nada. Kasayaatan alumasin ti agasawa iti naganak da. Tapno maliklikan ti saan apagkikinnaawatan. Sa bagay, gusto ka iti dayta. Kan nawaya ka nga gunay. Maaramid mo ti kayat mong aramidan. Tabalay mo lakat nga rod. Sige, umuna ako na. Addan nila kay ko nga umay mangsupon kanya. Okay, agan-anad kayo. Mabayag ka di pa'y day talot-lutwang bakit mabisin ako na. Dandanin maluto day to, lakay. Nangantalat ako man itirwar, sakbay nagawid ta. Nagastos matukas jay. Ano saklatan ati agluto, tapno saan taunay ang magastusan. Una, namimbis ang makainanaka. Saan? Tagluto ka pa eh. Ay, kat ano san anyangin nga ron. Rabiin, bakit? Hindi ka pala maturog? Umuna kalatan ang maturog. Diyak pa'y nalpas to'y lesson plan ko. Masapol apal pasag dayto. Kaslawan pa yung panawon mo kanyak. Gapo ka dagiter aramidam. Ay naaganos ka alakay. Anyangay nga rod. Awan mo't maaramidan ta. Masapol alap pasag daytoy. Iso ang maturog kan. Sige. Muna ako na maturog. Maturog kan tulatan. Numalpas mo day tararamidam. Uy, nagrigat matanti kastoy. Maladaw ti tao ang maturog. Sa masapa manin nga agriin nga agluto iti pamikatan. Bakit? Sa dino tinang ikabilam iti Blue Apollo ka. Masapol ko kuma. Ay nakita ang matin adita aparador. Kita ang nga dararamidak. Diyak kabalan apagigidanan ti agluto kan mga sikaso di takawis mo. Hindi ka agmut Agsao ka kuma itinasayaat. Ha? Kasano? Kat di naktupay ang mo atulungan. Trabahok mat amin dito balayan. Imbagpay kan ka. Tano si Mang Patan. Day tala agidan ti aramidam. Aganos ka Ano sam? Tatrabahom day ta, babae ka. Katno saan mo nakabalan dagita nga aramiden? Agresign kan. Saan kat aday tabog-kabog-kawan ha? Anya ti orasan, friend. Apay nga awan pa lang ti asawa amang subon kan ka. Wan nga rod, friend. Di met nga rod ag-text no umay naksukunin dito'y pagadalan no saan. Di si kan ti mang text kan kwa na. Ay, saanan? Ag-commute-aklatan nga agawid. Makadlawak sa friend. Ada ka di yun nagkinaawatan? Apay, adi mo kayat nga i-text. Basit lang ang matabanang, friend. Ni mato nga min ti boses ko itay ang sapang. Ang mga nugimurang. Hoy, ornosan nyo dayta, friend. Kakaskasaryo pa'y lang. Ngam adan di yun nagkinaawatan. Nakaluto ako. Ngam awan pa'y ti asawa. Sa dino nga ta tinapanan na. Talaga nga ta agimura kanya. Adan ti asawa. Apay nga ita ka lang nga sumangpan. Nag-overtime kami. Basta ka di,
O sige, sumrot ka nga rudan. Tamangan nakaluto akon. Nalpasa ko nanangan, si kalatan timangan. Sa dino tinanganam? Nanganak itirwar. Kababain matkan ka, nusyak pailaan ti ilutlutwang. Sige, mapana kon iti silagta, takayat kon ti agina na. Talagan sa apapasan nak ti asawa ka. Pimanaw manen asaan anagpakada. Saan anamigan? Dinakmatan ka sasao. Ha? Anya ko man no dinak kasao. No dinak kayat akasao. O, di saan laang? Saan kumat akasasao? Ah, kinasayaan. Saan akon nga agluto? Agrubo at akit di matan. Tamangan numaladaw akon. Di na kaintulot ti asawam? Saan, friend? Apay, saan kayo nagtungtong? Kinasaok idirabi. Ngam natamnay ti pannakisaon na kanya. Kan itay bigat, pimanaw latan asaan ang nagpakada kanya. Agtungtong kayo narigata, no dumakal day ta. Isong ati makisaon kanya. No saan nakakayat akasaon, o di saan laang. Syakit din ang babae ti mga ayo kan Juana. Ha? Makaamumot kan ay itibiyag na. Imbag man tamalagip mo pa iti sumangtat. Makadlawak kan na. Manon nga aldaw akasta ka. Pumanaw ka no kay kayat mo, kan agawid kalata no kay kayat mo. Anya ka diti kayat mo ang mapasama ka. Nabambanugak. Isu adinak pagsasawan. Kayat kunti agina na. Ijayak sa pamaturog. Kat dito'y kan kwarto. Tapno di ka matmadisturbo. Iti aramidem a lesson plan mo. Ditakan! Talaga adinak ay aywan ta sawak. Di nakasamot din ay ayatan. Ay, masurunak kadagiti ipagpakita na kanya. No awanan panagayat na kanya. Dinasaysaya at laapanawan na kun. Ngamjay kas na akas labali wala akon kan Juana. Nabartag kasi mangpa. Kano pa'y nakasursuro ka nga uminom itinasangar, ha? Italaan. Tanda nagawis sa katrabaho ako. Addan asawam. Ngam kasla ka pa'y labarong agbibiyang. Tanya di kayat mo. Ha? Agpaasikaso akan ganito'y balay. Kat no nasakit tinakam mo ang mga sikaso kanyak ng asawang. Yaso ang mabain ako nga agpaasikaso kan ka. Tayo parparubam kanya ka nga awan ang muk nga asawa. Sana rumbang anak asawa ka kanya. No saan mo akabalan nga aramidan. Dagiti pagrabangam. No agpabawi kan anang ikasar kanya. Pues, pumanaw kan. Total, bali wala akmatlangan kan ka. Saan kun nga amo ti papapanam. Tapulos adikan agtakpakada kanya. Kasla awan asawam, talabsalabsan naklatan. Talaga panawan kan. Tanagalas ti ugalim. Di ko namkit di. Awan aanusam kanya. Taad na nga tan nabirukam asabali. Iso akanayon amaladaw kan nga gawid. Basol mo matlaang. Nuapay amaladladawak nga gawawid. Amo. Maumakan ang mga asikaso kanya. Nabiit pa iti panagdanhata. Ang naumakan na dagos ang mga sikaso kanyak nga asawam. Isu anasay-saya at langan a panawan kan. Tapno awanan ti as-asikaswam. Talaga pinaypayso na ti pimanaw. Talaga nga awanan patag ko iti asawa. Tamay turad nakgayam a panawan. Apay akasto'y tinagpanagan ti amin. Ay ayatek ti asawa. Ngam urayak lang ti panangay-ayo na kanya. Ngam talaga jak na uray. Ita, pinanawan na kon. Kaya't asawan day ta. Saan ako na napatagkan ko na. Kat,
Kamusta kayon iti asawa? Pinanawan na kon, friend. Anya? Naaramid na dayta? Mangipanagnak asaan na kon nga iayatan ti asawa. Nagtungtong kayo kadi? Wen, ngamawan na saya at ang nagtungtungan mi. Tawan mat mayat nga agpakumbaba kada kami. Ala, barang makapagpanunot matlaan katagawin. Imposible mat nga ipalubos na nga agsina kayo latan. Kumusta nga tan ti asawa kita? Kansa dino nga tati pagnanaldanan. Talaga akabailan na atin ak makita. Ay, ungayam. Anya nga tano awag ak ti may sa kadagiti na singat agayam na. Kat padasag ti agdamag. Kita agman iti cellphone ko. Na naka-phone book kanya ti number ni Santi. Dayto eh. Naka-phone book nga agpaiso. Awagak man. Adayta. Agri-ring. Hello? Hello? Malagip na ka di pa eh? Saan ka di ti asawa ni Romel? Uwan. Isyak nga agpaiso. Anya ka di mapaspasama ka na kayo. Kanayon mo tan nga agkwartag ni Romel. Kahit saan mo tasigod nga umindinom iti nasangar. Amom ka din sa dino ti ayan na ita. Iti balay mo dagiti dadakkel na tinagpaitulutan na kanya. Nabarbartag. Amok matag problema yun. Kahit di may bagak. Pagsaritaan nyo kumaday tapanag, ha? Uwan. Sige, kastapay nga ron. Agyamanak iti oras nga impay mo. Bye. Manon nga aldaw ang manitirit na. Kanayon matan ang maul-ulawak. Gapo nga tayo iti panagpuypuyat ko. Oray pilitak ti maturog. Sa anak mat ang makaturog. Ita, kasla sa anak matan ang makabangon. Tinasayahat. Awagak ni mama. Agpakuyog akan ko na amapan iti ospital. Talaga amariknak amaditi sa ata. Oh, Diyos ko, iha. Anya tinapasamakan ka. Apay, anak akut-kut tong kamatan. Sa dino tayan ti asawam. Nabayagan a pinanawan na, Papa. Mama. Iti anya aga po? Diyak mo, Papa. Basol ko matlaang siguro. Apay nga rod asaan mo man lang ay pakaambo ka na kami. Tapno na tulungan na ka, iha. Sorry, Mama. Papa, ngam nauna ak ngamin tinagbain. Ala, agrubwat ka. Mapantayo di ospital. Kabaalam ka diti bumangon. Saan, Papa? Nakapsuta. Kan maulawak ang bumangon. Ala, alalayan da ka. Anya ka magtag. Di ka man laim mawag ka na kami. Taim pakaamom kumati ka sa saad mo. Inuray mo pa ilang nga aginggat saan mo nakabailan ti bumangon. Nabaybayam ti baging iha. Bimaba iti husto ti resistansya. Saan ka amangmangan kan saan ka amat maturog. Anya nga iti papanan na no di ka agsakit. Awan mat ngamin ganas ko amangan, Papa. Kan oray no pilitak ti maturog. Sa anak mata makaturog. Adaman damhagag. Anya day ta, Papa. Ay ayatam ka di pa iti asawam? Wan, Papa. Ay ayatak unay ti asawa. Ngam panagkunak. Awan santi panagayat na kanya. Pagkunaam nga awanin panagayat na kan ka. Gaputan na iturid na kapinanawan. Kaya't ko ang makasarita ti asawam. Nelia, apa yang nakakutkutung kamatan? Apa nga da ka dito eh.
Kinasaritan ni Papa. Impaka muna ti kasasaan mo. Pakawanan na ko, ma. No nabaybayan ka. Ururayak lang amin ti panangawag mo. Kan ti panagsorim. Ngam pulos adinak inawagan. Jakmatan mo. Akas tagaayang ti kasasaan mo. Iso apakawanan na ko, ma. Sorry, man. Noon niya tinagkurkurangakan ka. Ururayak laang mati panangay ayom kanya. Ngam pulos ajak na uray. Ngam na amiris ko. Ajak gayam kabailan ang mapukaw ka kanya. Gaputa ay ayatan ka unay. Sorry, Mat. Noan niya man dagi tinagkamkamalyak. Ikariga. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan ka doon napampanawan? Inton makapapigsaan. Agresay nakton iti trabaho. Iti kasta. Maasikaso ka na imbag. Nasaya dahil ta desisyon mo. Tapno saan ka na marigatan. Umdas ti sweldok. Apara ka data. Kasayaatan na pagsaritaan no addaman saan apag kinaawatan, Mr. Longley. Ita, addaan kami iti dua nga anak, kat naragsaken ti panagdan nami kas agasawa. Kastaen kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Nelia. Nelia pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam, kat husto tinakunam. No aming nga agasawa kat amuda ti agpakumbaba, maliklikan ti panagapada. Ngam no agpadpadada anangato ti pride na, awan pagtungpalan na, no di kanayon nga apa. Buano papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Nelia, iti probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.